खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogu tei bebak hambaiya pharu ani channel edu tips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chinio video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulomka takok tai bukuk song phaidikai जों tini nailainai department of post india ni tei agartala postal division ni tei je chakri ongkhori phaimani o chakri ni khobor ba news no जों tini kisa details o pori nailainai qualification rok bojak sanjaka tamo post tei ba bo post tei chakri na jaknai tai kaibesok rok vacancy tong amorok no bojang tini kisa details o kok salaina जों o job no khainamu sungkai bahaike जों obono apply khainai tai bo jaga thangi apply khainai online tida khainai offline tida khainai oborok no tui bojang details o nailainai phaidike leakari o notification no जों kisa kaham kai pori nailaigana takok tai bukuk song puilano borok o jaga seijaka agartala postal division agartala 799001 মানে o post office ni chakri ongkhori phaimani omongkha agartala division ni under je post office tongmani aboni bagai chakri ongkhori phaika aboni pore borok oro seika engagement of field officer FO and direct agents DA for PLI and RPLI in Agartala postal division eligibility of borok seika for field officer ni bagai je qualification borok sanjaka omongkha any central or state government retired officer or official having maximum limits of 65 years of age মানে no যে কোনো গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল নি রিটায়ার অফিসার বা অফিসিয়াল বরক যদি 65 ইয়ার্স জোড়াতে হিংকে ব অজব নি বাগৈ এপ্লাই খাইমানো ফিল্ড অফিসার নি বাগৈ aboni pore borok je post ni bumung sika amungkha direct agent ni bagai borok je qualification saka amungkha the application must have passed 10 standard or equivalent examination and the age limit of the applicant shall be 18 to 50 years aboni mane no borok oro saka 10 pass ni qualification tongkhai no kintu norok o job no apply khaimano tai bini bagi je boyos ni limit dirikha omongkha 18 বছর ni simi 50 বছর jora norok o job no apply khaimano abon tolao borok walk in interview ni information kisa riwi rikha abono bosang pori nailainai borok seika scheduled to be held on 21 August 2020 Friday at 11 AM venue hongkake bini office of the superintendent the post office Agartala postal division 21 तारिखो अगस्त नि 21 तारिखो इंटरव्यू नाजागनाय फुंनि 11 सिमी बजागा हंकायम ऑफिस ऑफ द सुपरिनटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस आगरतला पोस्टल डिविजन आबन परे बरक अर तला साइ रिखा जे टर्म्स एंड कंडीशन बरनि तै कोनो टर्म्स एंड कंडीशंस बा नरकनि कोनो साइमाना मुसुमारक तंखाय नरक बरनि जे ऑफिशियल वेबसाइट तंमानि www.indiapost.gov.in थांगै नरक आरो थांगै बंनि डिटेल्स रंनो परिनाय मानो आबनि तला बरक लास्ट साका The willing eligible persons will attend the walk-in interview along with application forms and required essential documents, certificates on the scheduled day and time. माने न बरक अरो साका जरा इंटरेस्टेड कैंडिडेट तंगो बरक नरो कइजाखा जे इंटरव्यू न दिनो बरक नि एप्लीकेशन फॉर्म ताइ नांगमानि डकुमेंट्स रंनो लगिता लांगै इंटरव्यू प्रेजेंट नंगनानि कक साजाका aboni pore borok tolao contact details rui rikha phone number ta email address rok norok ni kono sungtai ba kono saimana musungmani kok tonghakai ba details saimana musungma tongkhai norok o phone number ba email o mail khai norok ni inquiry rok kam kai khaimano angkai takuk tai bukhuk song tini ni bagai asukno जों tini nailaika agartala postal division ni tei je chakri ongkhori phaika duita post field officer by direct agent ni post अमनो जों tini kisa details nailaika oboni tei kono further information phaikai ang norok no update khairi nai angkai tini ni bagai asukno khulumka jotono no jai hind